Ingabe bakhona abantu abathi ithi iBhayibheli, how can a young man keep his ways pure? Only by obeying the word of God. Angayigcina kanjani umuntu omtsha indlela yakhe ilungile ngokuthobela izwi likaThixo. Hallelujah. Ngokhethekileyo ngibulisa utata onzala emoyeni umpostile uba undesi ekhona phakathi kwethu. Ngicela siqhabe nje ezikhulu izandla. What a lovely surprise bengayazi noba uzobe khona. Hallelujah. Kunzima ke ukushumayela. Bamzali. Hallelujah. Iqhelekile ke lento apha ekhaya. Uba uBishop Gwebs baba yolala shiye mina. Hallelujah. Na last year wayenze kanje. So xa nifumana isimemo suka kusisibi uthi sicela uzothetha nabantu abatsha ngeobedience ngentobeko. Hallelujah. And now ankwazi ukuthetha ngentobeko ngingathobekanga. Kumele ngiqale ngithobe egcobeni under the anointing of the apostle owashumayela wakhomba indlela uMoses wami. Hallelujah. Wake wolathi indlela uMoses abantu bawela. Hallelujah. Akuwelwa nje kuwelwa ngokolathwa. Hallelujah. Awukwazi uwela kungolathwanga. Hallelujah. Ukuze ube uyawela, someone has to point into the sea. Hallelujah. Masibaleke kafutshane siye ezwini likaThixo ngokukhawuleza ku20 izothetha ngeobedience. Kodwa ke andizuhamba apho kwezo line, but umoya ongcwele uzawunceda. Sivale nje amehlo. Baba, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, linamandla izwi lakho liyaphila linguwe. Thetha ngalo simamele moya ongcwele, bangavi mina kodwa beve wena uthetha ngalo ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.